بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جاء بكتاب كالشمس وضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها من سار في ضوئهما سار في ضوء النهار إذا جلاها ومن أعرض عن ضوئهما عاش في ظلمة الليل إذا يغشاها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله على العالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لي إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما وأرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه واجعلني ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم وافتح علي بمعرفة العلم وسهل خلقي بالحلم. ربي إني ظلمت نفسي فإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puas amban ke penukbal salam lay tujuh ka am kemon. Mula-mula tukbal tabirahu pagsarang syukuri insyaallah subhanahu wa ta'ala. Tiya na kita biisab inurungan nuwe ni pangumulan cariki-diki. Serta pinaabot iyan si elew inen. Iyan elew pagkokan sinkemon ka elewan. Iyan elew jumaat. Lemikian pagsyukuran tenbi kelukahan we tebi elew inen. Dukdem buwa amban me tamanan hadja na ibadat. Pinebegan we tebi. Iene panambahayang tebi subuh si waktu ni. Panambahayang tebi pajar si waktu ni. Puasi ga pemararahi si kitebi. Iene panambahayang tebi pajar miaan. Tiyak pe kitebi ningko duk pakale. Iene si ta'lim atau akan targib. Subuh-subuh inen. Miaan ganta pakali atau akan nuntut ilmu, iene ilmu syara
Allah subhanahu wa ta'ala. Atau akan luune ke hukuman diki. Luune ke hukuman patut cube bebegante. Atau akan luune ke hukuman miaan kapag baya-bayaan we tebang binebegan kaya tawakan gay ko na may kasunat-sunatan. Menjadi may umat Islam masi-masi kitebi si tambus iyene tapik tebi duk mawdu' tebi palihalan iyene hinang bahao pinalamik atawakan pinatampu dalam agama tebi agama Islam dalam agama tebi iyene syara Allah subhanahu wa ta'ala. To explain tebi di ilaw supaya kita bitumala amban iyene hinang bid'ain inen atawakan hinang bahao pinaisi dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala inen subay tumuun kekehinang tenbi atawakan iyene ibadat binebegan tenbi si sabab iyene sababan binettad wa syara sin agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bang upama ngehinang kita sababan seddi amban mes sabab buga binettad wa syara uwis pe konekte iyene hinangten atawakan pag-agamaten. Iyan na si sabab te pikir te miyaan. Sa automatic miyaan. May kahinang kite hinang bahao. Dialim agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya na may kaurungan no ite example. Kaba-kaba no paasek migdilim luma. Nang bahayang kayo dwe rakaat. Ubus hinang no sababan pa inno. Paasek ku luma alay. Atawakan paasek no dem luma alay. Iyan pun panambahayangan no dwe rakaatin. So, sabab miya an invalid, duk iyan na sambahyang no duwe rakat miya an tebilang yan ban mahinang bahao. Pinaisi, we no dilem agam Allah Ta'ala. Lemikian, tasalas sa iwe tebi, suway kenya annen, hinang tenbi, iyan tumuun, sibayuan, binettad we agama Allah Subhanahu wa Ta'ala hin, atawakad binettad we syara' tenbi. Ambaniin, gay kita manjari may kapag-kurban duk may sebad, mag-kurban atawakan mag-udhiyah, duk may kaitan upama, atawakan mag-kurban duk may painte ibid, wey pag tinugila siya rain do, suway pag-kurbanin, amban may jeans, amban bayuan unta, ina-ina na bayuan ni, lemikyan amban may jinsil bakar, iyan ko may sapi atawakan may kabew, lemikian amban me jeans atau akan amban me bayuan iene kambing saingge ne bayuan ni. So bang upama niya meg kurban duk me payew pinne we inin kurban ne agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bang pente pagsadakane, iyan may isi nilay, may isi payawli, may isi miyaan kurali. Iyan bagi pente halal pente kurain. Atawakan isi iyan binatang seddi ang bantinugila syarap pagkurban lay. So gali simian ga niya problema ni pagi luha bab iyan sadakahin. Luha iyan miyaan tapik bang sadaka iyan pagbisarahin. Sumakuha pente bang may kurban atau akan sinumbali si me miyaan bang kyo makalanggal amban may patut gay hininang dilem ihram atau akan iya na inalena no damut tamattu maghaji kyo ubus tamattu inosal nun lagi bang may amban lahat so niya man inalena no damut tamattu suwi kyo numbali kambing so giman manjari pindahan no amban iya ni kambing may pong tinaikalasahan. Lalu simiyaan, amban me, iyan ni binetan do syara, suwe megtunduk jeans. Iyan ni bayuan binetan do agama Islamin. Ketelu, suwe kenya anen tumuun kekehinang nun si kaddar
binettad dua syara sin islamin. Si kaddar binettad dua sin islamin. Demikian amban may example pente si keduele, si bayuan. So bayuan penibagin, bangkew nivag. So binivag duk batu. So bang upama niya nivag duk may sinelas, nivag duk may payung, nivag duk may plastik si jamarat. Bang si paghadjian. So tantunin teed, gimi anjari. Pagi tinugila wa islamin chuwe batu penibagin. Isa. Demikian, bang upama tinibag ninlay si pagtibagan may hotel. Tinibag ni miyaan si pagtibagan tek kami di ata lendo atau akan tinibag ninlay si may ang bahaup minalamik dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Rekan ko ito, suramyaan pinain, bang tabassano min 10 sa ito pala niya. Suramyaan, bang tabassano min 20 sa miyan. Suramyaan, bang tabassano min 40 sa miyan. Miyaan may pong tinaikalasahan. Yene may itungan pinebetta duwe no si syara agama Allah ta'ala. Buga tinugila o islamin, siya tantunin, hinang numiyan invento. Hinang numiyan bid'ah. Yene pinaisiwe no delem agama buga niya tinugila o agama hinwa siya miyan itungan niya. So hinin miyan bang niya may takalebi. We bang niya makapasa syura miyaan min dahatus, min 50 atau akan PFP yan. Siya miyan palaan. So dane kam megduwe-ruwe petimbangon bi pakuanon bi miyaan resibo. Pakuanon bitanda, ine tanda nin we miyaan bang masate dahatus samian pahalanin. So inin may umat Islam si itungan. Lemikian si may zikir. Si may zikir, may itungan si zikiran bang initungin iyan initung we syarain. Nasuwe iyan miyaan gikew palabi amban iyan na pente tinugila relay. Atau akan tunugila syara'li. Yene ko me subhanallah talumpuruk telu. Yene ko me mian alhamdulillah talumpuruk telu. Ko ene me Allahu akbar talumpuruk telu. Ko ene me subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim dahatus ka ba subu-subu. Na me mian me pong tinai kalasahan, geman teddo te pahalaanin banggi jukup. Dahatus bangge cukup 30 telu. Bang upama kulangan no
Kyo inopenan kyo wa syara' sin islamin inopenan kyo hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pineek ka peinne subay binakbat nun ini Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Lemikian yene dua simil wa arafah magpeek ka kite si bisyarate la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. So gana rabman itungan tinugila le simen sa tek kadaakin penne peek kahun be. So piye ne ien. Tabakbat no peke gania itungan le pente tinarget le si pakarajaan mian. Me umat Islam sabang kayong imbento itungan no. Penu bang niya me kewisara si elaw mian telungibu subhanallah sa mian. So le si mian gay manjari. Inin hadis pakalehun bi hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu teriwayat wa Imam Ad-Darimi fi sunanihi anna Aba Musa al-Ash'ari dan buwa elew Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu magpain po Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ya Aba Abdurrahman inni ra'aitu fil masjidi anifan amran angkartuhu walam ara walhamdulillah illa khairan. Penne Abu Abdurrahman mana Abdullah ibn Mas'ud sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam amban me tamanan tao ni sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ine bisara Abu Musahin penne Abu Abdurrahman inni ra'aitu fil masjidi anifan amran angkartuhu niya pa inne tekite ku ansini dembua parkala ankartuhu kue gay ku kesulutan si parkala miaan ankartuhu bimakna gay iya kesulutan si parkala iya na tekite na si masjid miaan walhamdulillah walam ara walhamdulillah sa pa inne parkala alay walam ara ga pa inne tekite ku alhamdulillah illa khairan, malainkan kahapan hininang din. Malainkan kahapan. Qauman hilakan, may qauman maglibot dem masjid. Maglibot dilem masjid. Qauman hilakan. Julusan yantadhiruna as-salah. Maglibot siya dilem masjid. Magtingko ubus ngagad siya pinne sambahayang. Ngagad siya sambahayang. Fi kulli halqatin rajul. Si tiap-tiap pinne amban may tumpukan lay, mananim tumpukan ba ni sayli, us maglibot si tiap-tiap pinne de tumpuk rajul. Niya dembuwa penuhutan delillah. Wa fi aidihim hasan. Ubus niya pinne si tangan de pegge. Fayaqulu ubus magpain iyenemyaan lela si tiap-tiap dembua amban me si tumpukan deli kabbiru mi'ah nakbir kampenne dahatus payukabbiruna mi'ah naihep isab matuk nakbir dahatus mi'an me pelibut kauman atawakan me kauman maglibut mi'an so tiap-tiap dembua libut tiap-tiap dembuat tumpukan
niya dembua lela magpain si tumpukan miyan, kabiru miya, nakbir kampen na dahatos. So ineb nakbir dahatos, iyan me tumpukan miyaan. Manjari me pong tinai kalasahan. Pagpuas sili, fayakulu halilu miya, ineb magpain iyan bos demiyaan. Halilu miya, magla ilaha illallah kam dahatos. Pag Abdullah bin Mas'ud, dembuan ban me sahabat Rasul tamanan tao si hukuman. Naman jari, ga ko pen na misara si me aalay, malaingkan, agaran ko pe inne, bang ine pikilan nun, bang ine hukuman amban kauhin. Magpain Abdullah bin Mas'ud. Pen Abdullah bin Mas'ud, afala amartahum an yu'iddu sayiatihim. Ato inin ya'addu. Pagi manunjuki ya si itungan. Miyaan, wipin ne ga daak no me aalay ngitong iya ne me pardo siya handeli. Cumana nin, maksud Abdullah bin Mas'ud, iya ne me pagtakbir de dahatus. Atawakan me pagla ilaha illallah de dahatus. Ubus me pag alhamdulillah de dahatus. Iya ne megsumbaya miyaan. Iya ne pagtipupuk de miyaan. Wipin nega ne teed daak no me kauman lay ngitong pardo siya hande. So pinatunaan wa Abdullah ibn Mas'ud me kauman lay magdusi si Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus, wa dhaminta lahum alla yasna' min hasanatihim. ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم ما هذا الذي أراكم تصنعون. Puasili na pine Abdullah bin Mas'ud duk Abu Musa al-Ash'ari iene tuju miyaan miyaan me kauman magtipupuk dalam masjid miyaan mananen me megzikir miyaan. Pain Abdullah bin Mas'ud pagsakay ne sa ili takitene miyaan me kauman miyaan
Waihakum ya ummata Muhammad, ma asra'a halakatukum. Haula'i sahabatu bain nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Wa hadhihi thiyabuhu lam tubal wa aniyatuhu lam tuksar. Walladhi nafsi biyadihi innakum la'ala millati hiya ahda min millati Muhammad aw muftatihu baba dalalatin. Pen Abdullah ibn Mas'ud hime aalay, waihakum inene pe inne si kaamin. Ya ummata Muhammad, o kampenne ummat Muhammad. Ma asra'a halakatukum. Dai rai ne kampap pe inne dekdes. Dai rai ne kampap pe inne laung. Haula sahabatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Dai ne kampahap lepas. Iyo pe sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam magdalis dukkaam. Iyo pe inne badjo Rasulullahin ga geret-geret. Hawa bahaunin. Bahau kamatainin. Duk iyo pe inne wa aniyatuhu me lalainin. Me kakayaanin. Pamangananin. Lam tuksar ga pe inne pesa. Walladhi nafsi biyadi sapahan ko penne si Allah Ta'ala iya magbaya-baya si barankun. Innakum la'ala millati hiya ahda min millati Muhammad. Nakalu-kalu penne ada kala me teinang bi iyan atawakan me te pikil biyan. Kohap amban iye ne labayan Rasul sallallahu alaihi wasallamin pun tehinang bi. Au muftatihu baba dalalatin. Atawakan dembuak kam atawakan peniak kam pe inne amban me manusia ngelukah lawang ke niya te don telai si pamayam te kalaatan wei megzikir du megtipon dem lem masjid megtipupuk us niya dem buwa peinte miaan lela si tengga de magpain nas bikam dahatus nas bikam magla ilaha illallah kam dahatus magalhamdulillah kam dahatus bang payaman no miaan ibadat bang si pamayam no sa pegge ibadat miaan ininvento were gatehinang si zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itungan pengitung den me dahatus subhanallah lay me dahatus la ilaha illallah lay me dahatus alhamdulillah lay ga niya dalil ni amban hadis ga niya sandigan ni amban bisara Rasul sallallahu alaihi wasallam hangkan ilang wa ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. So tampal manama gi makajari ngitung keu dembua perkala amban itungan nu dirihan nu atawakan itungan sine-sine ne buga niya dalil ni amban iyan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam no me ummat Muhammad me kaam bang petek kaniya me kiteku bang niya makabasa suramiaan min pitu samian pahalaanin bang niya makabasaya asin dahatus samian pahalaanin.
Bang niya makabas sa suramyaan me min limempu samian pahalaanin. Pereheng kam. Andu dembua inin amban me similarity dembua me similarity parkalain inen. Si jamante ko itu inen. Yene ngin bento kam itungan. Atau akan magtugila kam itungan. Yene parkala ga te itung. Ga pemet binet tadwe syara. Allahu ahad bintelu, kul a'udzu birabbin nas bintelu, kahaba subuh-subuh, duk kahaba sangim, ngeligtas kau amban kalaatan perkalamian, gaman na problemane. Niya dalil ni amban hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. So bang upama, niya lungitung, me surah, sedih, pinain bang tawassanu dahatus samian, bang tawassanu 50 samian, bang tawassanu min 10 samian, bang tawassanu min 7 samian. Lingan ops di kiri-kiri keu. Kahagad ku itu isinuwi handuk agama, duman ku itu mebiherin, duk mabaya ku mebegan agama Islam, sa patampalon ko si aku, ini sindigan bisarano iyan, antag hadisnin, antag parmanin, sine sahabat mekehinangin, bang upamanin baseless, gana dalil ni, automatic 100%, umisi, iya na si tapik tewi ko ituin inen may plong tinay kalasahan. So itungan syara, niya itungan syara binettad, pengitung nun bang itungan binettad wa syara sin agama Allah subhanahu wa ta'ala. So luha, explanation na bang kita ngeddo example, sakian manamalan. Lagi si zaman ko ituin inen. Sakian mian manamalan. So upama may example nin. Bangke makabasa ayat Allah Ta'ala min tellu. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillah. Ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Dalam surah Yusuf. Bangke makabasa ayat mian min tellu. Pamayaman dendehin haplel lakew. Pamayaman cikain gak nena makatop lelanun kok kau di si dingdong dan tesin.
Megduse kita tuju Allah Ta'ala bang biyan mebbegante. So, kainin pasti si tengad masalah inin may pong tinai kalasahan. So ili. Naman jari amban me iningat we tebi. Si keempat si kepian ete kita, si ketelu iyan si keempat bangkeu me began cin agamanu mian related si itungan ga teseb ko dilo inexplain sa angka na peluhaku explanation ng daho tinambahan ko ito. So ko ito si keempat may pong tinai kalasahan bangkeu ngehinang sin agama Allah Ta'ala ay yakuna al-amalu muwafiqan lisyari'ati fil kayfiyah. Kailangan iyan hinang nun muwafiqan megtuundok syara si bantuk pengehinang me syara lay. Si bantuk pengehinang me syara lay. Sa inge upamanin, niya na bakas aturan binetta dwe syara. We samian paghadjiin, we samian peg sambahayangin, we samian pag-ailin, we samian peg istinjain, we samian pemuasehin, we samian pemegwa zakatin, we samian pemegwa kemon na indabayo. Bakas nit pinatampal we Allah Ta'ala bang inen ni dalam Quran inen amban labay Quran duk amban labay iyan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam duk pelengan me sahabat duk iyan me murid sahabat kali me keulamaan. Fin Allah Ta'ala walaqad sarrafna fi hadha makapalamik dalam agama Allah Ta'ala buga ni sinara uwe ni iye ni pinalamik no yan. So bid'ah automatic hinang no yan. So piye ko ito may nambahayang may umat Islam. Niya ni sambahayang tinugila uwe syara sa inin sambahayang syara tenbi. Kemuran sa upama niya may nambahayang sayili. May minsyempun hakbir upama. Allahu Akbar. Ini. Allahu Akbar. So, tilewin, pinain niya, pinaasik di dalam pangatean, samantaran ge umisi di dalam pangatean perkalamian, ge sahi sambahayang tem. Iyan sa inggeban, iyan amban me, hinang bahau pinalamik di dalam agama. Atawa isab niya me nang bahayang tuan kuga niya tuma ni nane. Tekitabi kesambahayang, iyan magtarawi. Andrege ketan ku bang si Malaysia bang si Indonesia. Sambahayang ko aniya ngelupug siye. Ilego hadja kahante keu patihain. Ilego iyenemyaan ayatin. Bang peruku ko lakkes ini bang pesujud ko lakkes ini. Allahu Akbar sami Allahu liman amida. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai megkulang maglabi tarawih 8 rakaatin. Haturume 4 minit ubus na were.
Ubos bang tilaw no may aalay. Dakew, way pinain niya sayan sa inin pende sambahayang sin islamin. Pain ko. Di kiri. Di kyo. Sambahayangin, amban may rukun ne, niya tumiininane, subay kaya agak-agak, sambahayangin niya patiha ne pinahaphap, niya ayat ne subay binasa pinahaphap. Aman sin Islam, ga na inalawad syara sin Islam inin, tabilang kay manimbento, may kehinang kebidahan, dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Fil kayfiya, si bentuk iyan pag-ibadat. Niya ko may maghadji upama may pong tinai kalasahan. Niya may maghadji hap Makkah. Ketuan may paghadji hap Makkahin. Painde magsai hadjaruk pesiyum. Wei ni hadjiin. Wagsakay tinilaw bang ina sabab nen pegge bahasa sa ilu. Pagsai elet sa paduk marwa, bakas makapaghadji ro kami sab kemon. Iyan pinain sa ihadjiin, sa inin. Ubus peniyum lu, iyu samanin. Nabang ne kite pain na bakas nengges yarapa, duk makapagsai ne kite. Duk mekesium ne kite, so te do tene se isa mahadjiin, sahi ne hadjitin. Mutus sahal ne upama sa ili, ngama ne banggeme pinag-apa hadji. We samiyaan ko bentuk iya ne paghadjiin, la ilaha illallah. O siya inge beto, bentuk paghadjiin sa inin, we pindahan mo. We sa inin pagsai. Amma nin peniyum. Ubus nengke keu si arapa. Ubus pen we sahi ni hadji nun. We samian hadji islamin. La ilaha illallah. Sumiyaan mekehinang keu kebidahan. Pinindahan we nubang sa inga bentuk paghadji. Sinara we islamin. Imbento keu paghadji no bahau. Fil kayfiya. Naway kita bang petek ka, gay tehinang may pagtawapin, gay tehinang ne, aman
Gere ubus tayam nun magpiha. Akante ke olom masjidul haram lo duman no. Kome olom masjid tega niya. Olom masjidul haram dahatus sampai palabi. Sampai maglimehatus payo mag-ibuhan. Pihanu olom mangga tapaitongin. Alay delem masjidul haram na gira ubus tayam nun siya pigpiahan olom banes na ili. Ine kau hati makaakahan ka ulay oras. Paghaji inen pege gape ubus masjidul haramin renovate. Gape ubus riniper. Tekitenen olom ga tapaitong ubus dan tahun ne palabay puas amban paghaji nun. Pegtek ka kau siguro hadya tapaitong ne. Iye ne miyaan olom tekitene bakas tapaitong rin. Welai ko kinian barakatin inin bangge kita bipakali me pong tinay kalasahan si syara tebi. Inin bang niya syara tebi inimbento baha u amban kok tebi. Budia ni syara sin Islam bangsa ingge me bentuk paghaji ten be me pong tinay kalasahan. Iyan bantuk nen. Nasa pege kita bang kita me misyara sa inin. Bang kita me tuun manusia we subay tumuun syara binebeganten. Kwe syara iene binebegan wa Islamin. Gai. Gani adat no si me senyor amban kauhin. Gani adat no si me kapapuan no. Binusong no kewian. We kau magantan surgain. We kau magbaya-bayain. We gay tinay maamal syawein. We la ilaha illallah. Me pong tinai. Duman hip aku magantan surgain. Duman aku magantan narkain. Sa niya Quran, niya hadis. Metilu. Nguntul. Bangsa ingge bentuk pag-ibadat. Tebi meturata ulak dunyahin. Me pagpuase niya iyan aturan ne bangsa ingge bentuk pagpuase sin Islamin. Explain we syara sin agama Allah subhanahu wa ta'ala. Inin me umat Islam. Inin bantuk, inin miyan pagsyara sin agama ten. Subay tumuon pag-ibadat ten bifil kayfiya si bantuk syara. Bantuk, inin binatted we agama Allah subhanahu wa ta'ala. Naway kita me petelobong si jaman kwe itu. Me pong tinai kalasahan. Bangsa ingge bantuk. Bangsa ingge bantuk miyaan anuhin. Syara sin Islamin. Tampal hukuman syara sin Islamin. Kante kam. Ga niya gagas ni. Ga niya lima-lima ni. Ga niya secret. Pinatampal kemon. We Quranin pinatampal kemon we iyan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. So inin. Sube hadja inin to explain we tebi. Pakarajaan inin. Ni sisita pege subay tumuon delem aturan iene. Ebe problemahin. Kanalan nun we. Bang kita lumabi si hinang tebi. Ebe nongget ke walahing. Waldo te misal ko inen. Nongget ke walahing lumabi matas songget nun amban lahing sinorok nun. Kekohapan ke onorok. Kekohapan ke nongget lahing. Oy gebe ke makalabo. Wey. Tiya nanci inin lahingin mata surok nuni lay palabi me telu lebuk atau akan me delebuk
Bekatan ke magtanding, we inin gay, kumakalabo, we inin gay nga to, labo. Ine keo, pege lumabi sa rok nun, amban iye nilahing, ganta sinongget nulay, may pong tinaikalasan. Duman kemon, mapalabihin we hap. Duman chawkatan na keo lumabi we hap. Inin may pong tinaikalasahan. Arakala lumabi ke amban surga, nalawan nen ketepihan ten. Idukadja kinete uhan we tebi, may pong tinaikalasan perkala. Fi kayfiyah. Si turungan syara sin Islam. Turungan syara sin Islam. Hijab iene binetta dwe tebi. Hijab syara sin agama Allah Ta'ala. Miaan iene kue bakas te syubahatten bi. Si condition bakas te syubahatten bi. Iene me pele-pele mian balikun bi lecture. So niya me manusia upama mian painde inin hijaban muslimin. Gay makajari pinain muslimin bangge maghijab painte sa ini. So lune kemon bayuan painte anuhin. Maghijab ang bandiyata sumagua painte pediawa sa ili. Mian ga painte tabun. Ga may mag-abaya at tawakan may mag-fit pandak bisara. Us mag-declare kew. We basa penu mian semmek sin muslimin. Semmek pangandakan sin islamin. Pen ko si kao. Di keri-keri kew. Ini dalil nun we benal-benal. Iyan semmek sin denda muslimahin. Bunian ne bakas te explain we tewe mian duk dalil ne tiap-tiap dan bu amban hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. So bang upama meg-declare kay ngakon we sa iyan semmek sin muslimahin ko semmek nuyan. So mananin meki-invento kew. Pinalamek we no makapalamek kew. Yene dembua parkala syara buga ni sinara we Allah subhanahu wa ta'ala. Indanan bi kaidahin inen me pong tinai. Pena kaidahin la yu'badu illallah. Ga niya sunumba malainkan Allah Ta'ala. Wala yu'badullahu illa wafqa ma syarra. Duk gay makajari sinumba Allah Ta'ala malainkan silevean bang ina bakas sinaraan.
ne kenia ne ahin numba duk pikilanne numba tuju Allah Ta'ala ine te pikirne ien bentuk penumba Allah Ta'alahin si Allah Ta'alahin sa inin bang si ilmu ku penumba si Allah Ta'alahin pendanganin sa inin si ilmu ku penumba Allah Ta'alahin na ine siya lagi Quranin ine siya lagi hadisin bang kenia ne me pipikilanne danganin sa inin bentuk penumba tuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So me pong tinay ay yakuna al-amalu muwafiqan lisyari'ati fil kayfiyah. Nisisita hinang nun, ibadat nun, tumuon, bangsa ingge bang bakas binetad wa syara' peg hinangin. Naupama may pamupuin duk bohe ko pamupu tebi adi atawa telu batu banggi ne suci ne bangge upama gi manjari tenamban telu sunat lime pitu siam sementaraan gigi. Bang upama niya may pinain gay pinain sahay pamupu biyan gay kam pinain suci gay kam pinain suci sementaraan gay lorok bi iyan pelean palabean jamban bilay samantaraan peg-onot niya pengonot atawa kan niya penuhot may lembu makuway niya peluhot may miyaan perek-perek okra gay pinain suci gay pekam pinain suci la ilaha illallah syara sin islamin bantuk pagbupuin peg-istinjain miyaan mura manamalan ko may pimupu tebi adi iyan duk kita bigi atawakan muli duk telu batu asa sampai palabi samantaraan gi ubus may umat Islam. Duk kita biganta pangahatul kita bikemon mula-mula ginhawabaran ko. Hangkan ito gani na pinikil, bisan binisarahan laat, bisan sinuknaan, bisan miyaan may bang petek kami tinunggan upama. Gini may pinikil, may pakaradjaan ininin. Pigi bangga, tebi iyan may karadjaan inin bento inin. Bang pilmi pinasagad may umat Islam. Guanin, lepas padduman Quranin, lepas padduman hadisin, banggay iene bangkag tebi, banggay explain tebi, bang ine iene agama, mebennalin, bang ine agama, dem Quran, duk bang ine agama, binuo Rasul sallallahu alaihi wasallam. So may umat Islam, niya pesugpat, tapik tebin inen miyan si kaampat, subay tumuon si bakas binetad wa syarain, lemikian sumu continue pe hati inin masih gepe ubos si ko ito inen niya pe si kaampat si ke ampat ina ko inen niya pe si ke lime duk niya pe si ke ennem niya pe si ke lime niya pe si ke ennem so insyaallah si ke lime duk si ke ennem inen sumu explain tebi bangsa ingge bentuk ketumuon iyan pag-agamatin bi supaya kita bigay lepas tura tak bulak dunya inin pilmi tumuon pag-agamatin bi si syara Allah subhanahu wa ta'ala
May umat Islam, pasabo ni kami sa balik sumo. Ga pe ubos tapikten bi pasalan hinang bahao. Miaan. Ga pe ubos. Masih pe niya tapikte bi pasalan inin niya pe si ke limer uk niya pe si ke enem. Ada kala me dua part pe inin. Tinapukan. Gai. Ene me live TV yan. Bangsa ini targib subuh-subuh luru iyo. Gay aan-aan. Sabang me ene live TV me mag shout out, magsalam dua tawa me ningko-ningko, magkakat. So miyaan me pong tinay kalasahan burahan kuyo inaan. Pigi kuy pagkakat-kakatan adja. Sabang inin gai. So salam dua si Kam Kemun. Malaysia, miaan salam doa si Kam Kemun. Si me ak KL, si me ak Kuala Lumpur, si me KK, si me Mary, si Sarawak, si Sabah, salam doa si Kam Kemun. Si Johor Baru, si KK, salam doa. Demikian si me a Philippines, salam doa si me a Manila, si Cavite, si Olongapo, si Laguna, salam doa si Kam Kemun. Si Metro Manila, duk si Kemon ni si NCR atau akan Metro Manila. Demikian maate dalam Sambuanga, Sakol Islands, manikahan, miaan ini Sanggali, Kuruan, Bitali, Pulusan, ini nih. Salam doa si Kam Kemon. Mea Basilan, salam doa. Tuburan, Muhammad Ajul, Akbar, Alamitan, Isabela, Sumisip, Lantawan, Malusu, Tabuan Lasa, Saluping. Inepeinin. Tipu-tipu, kung kaya pukan. Miaan Duk Native Municipal kami, Albarkah Municipality. Salam doa si Kam Kemon. Demikian, may pong tinik kami dem Europe. Si Davao pe. Si me pong tinik kami dalam Davao, salam doa. Duk salam doa arwisab si me pong tinik kami si Europe, si me France, si London, si UK, si ini Spain. Duk si me Amerika, salam doa si me Amerika. Salam doa arwisab si me Middle East, si Kuwait, Bahrain, si Qatar, Oman, Sudan, Jordan, Iraq, Syria, Lebanon, Palestine, Mesir, Egypt, Morocco. Salam doa si Kam Kemon. Si Jazair, Algeria. Salam doa. Si Afrika. Ilay si Congo, Republic of Congo. Salam doa si pong tinay kami lang terabaho yakan. Salam doa arwisab si Saudi mula-mulan. Si Dubai pe. Si Saudi. Salam doa si Kam Kemon, murah-murahan dia lem perihala kita bi. Allah subhanahu wa ta'ala Kemon. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.